nabo shop steward basibambise ukuthi kuyiwe embabani lo ufuna ukuthatha certificate nofuna ukuthelela imoto akaphangisa kwente lokhu kusasa ngoba ngemsombuluko emahhovisini ahulumende kuyabe kukhale emabhungane sithi asikhudeke nabothishela labafundisa ukuthi nifundiselani sinesifuna imali la ukuthi imali ithatha phi imali yokufundisa akuthi ngiya etikolweni ngalelanga sitacela ke nemango igadze ukuthi kude lesikolweni ngalelanga gadwe bantu ngalelanga njengoba ke sekuvakeleke bajama ukuthi vele kusetshenziswa kuleyo mnyaka sicela ukuthi ke akukhale ngeneni kwemali yethu lapha ebhange lena nosi 2 bekunene kwasiqalise phela ukuthi akuthelelwana la siyabonana ke comrade ngemsombuluko macabane lethi nyonyana lethi tibone ukuthi ema resources ato awachanele kule fight le setawuhanjwa ke comrade uma ngabe uhulumende sona bafuna ukusinethe imali yethu setawuhanjwa asiyi le stibeni lathi uhulumende afuna ukusisa khona enkantolo lokusitiba sakhe ngoba comrade na ufuna kulwa nengweni wathi utawulwa nayo estibeni ingadi eqala letawubonakala lapho bekunene uyivele kutawubonakala ukuthi yakho leyo ngadi leyo so nabatha siyekhona sikushito ke tafeni ngokuthi uhulumende une history engakulandeli tijubude tinkantolo